Kaisa Boycott Sourav Ganguly no jolimani tei babisa Boycott IPL boycott ni kok kasawi tongkha cricket hamjanani bisingo haste ganangei Hasteni joto Lukurok tamo wanje bosong tamo tipra bosong joto nasingi tongmani taklai bisini IPL mini auctiono Tripura Hasteni antokiri Monishankar Morasing kaisa IPL timo shep mansinai hinai phiaba a imang baithang unglia Lukurok puito tongmani taklaile Hasteni bagai kungchokjangnai sal phai tongkha nei tamon hinba Monishankar Morasingni batting bowling tei performance tabukni ungtong jorawa belai kahamungjak asuk simia Tripura Hasteni brand ambassador tei India cricket team ni kesam captain Sourav Ganguly bobo kok remani Monishankar Morasingni bagai phiaba kok supuma nukjaglia Hasteni Lukurok Sourav Ganguly Hasteni brand ambassador simia bo kaisa IPL team nobo naikolani barjao tongo bo musungkhe Hasteni antokiri Monishankar Morasingno sebrui man khamung abahaino kok kasajak haste ganangei social media wo abo simia tabok Lukurokni bokhawo khabo mithilaijak bwskangni 2027 bisio Hasteni antokiri Monishankar Morasing 2027 bisio IPL auction rogo thangna bagui sepdar manno bini mungda kasano okobo sunglai tongkha haste ganangei